na chetu chako yemina ukale na ujisamisha letu pamwa omoni mbambu ya batu yemi kulaza Ozambita Muluma mwifa Akaya masaku mukona Yulu kuzulu kani wewe wakamweka Chikono eti utuleja palawa masiyawa Zambita Zambi wani weyo Mwenye kubikila muki munyaka na kubikila zambi wanyo Eyo, bana Zambi Nedi sanga boko fetana lelu wama tukujugu mnabidi angondweu mwisambombo bwate tukutendelela mumokulu wetu wachuluba muntu akamana kudiswika nonko ngasa neditalala bia kuditatu nzambi bikala ni bonsu bwenu miabe ni mikalangana mudine dia Kristo mkalengo wetu amen. Bumuna kwa mani disanga muntu akufetangana bwa tutendela mwakulu wetu nukumamanyisha yetu nujanu bamanye mwabo onso ijanu mwaji wa mwana wa mwene Kongo bwa kushijitonje yetu mundu mwachanza chanzambi mumilombu yenu miabi yonsu nujinu ikalangana buni nabu bwa kushijitonje yetu mundu mwachanza chanzambi ni masala ya jaluangana kuesete Banzambi abapo bukole Baoluka bena bai kubunde jitunga jikwabo Kadi Badi bele chumana Anubuase Baluishi Badi bala butubunda Sami kwa obama banja tujinao Nonko Mkalenga ikalanabu Ndichile ni trombele Mkalenga wetu wajitunga Felix Antoine Bamunzu mwende Ni bena Kongo bonso ne basungula betu mene betu tubigila ba député ba fikila kujeli jamenji mafia bwa mushindo kulama jitunga ni mokujilombola kabichi tulombele babeji bagaje bamulufina bana banshina bantu banunu bonse ni tulomba nzambi bwa balwa amalu atwaka jinawu tunu sengelanu bwane njumo kutochalo bwa kunanga nene baji ni ma telefone mujanu bwa mujumu etewu amwene gane bantu abungi bedi bausu nungo amalo ataka jinawu kumbala watoto kulomba nzambi bwa kubala mkando wa nzambi ni bwa kumvu didi ya nzambi neto anjukwimba musambu wa bonso udi kama ibidi makumi mwanda mtekete ni kama ibidi makumi atanu ni mwanda mtekete Zambi wanyi bintu biyo akafuka jetu puissant nongutu imbai nedi sanka musambwe
Eyo musambu tokwimba no versa ibidi bokula majibu tulomba inzambi kumpala kwa kubala mukando wa nzambi nikujimulu tatu nzambi tatu wa mkalengu wetu Yesu Kristo tulo alukumpala kwebe muchikondo echi bwalu bwatuli bamanjiji wa kutwambila hana jisanyishe babidi ani basatu ninkala munkachumai tuli bajisanyishe ni betu bonso badibikala miabe yonso dibikala ngana ku nord ku sud ku west nu west badibatendele netu muchikondo echi nzambu wetu nyuma weba atwichikile atulombole mukubala ni mukumva kwa didi hanzambi midini ja Kristo tulomba Mungu amen. Mungu banu betu netu bale mukando wa nzambi netu bale mukando wa nzambi mu lumlwimpe lokafunda bukujiyone chapitre 10 commune mwi sambombo netu bale verse mwitano tone kudi 15 mukando wa yone chapitre 10 commune sambombo Jean, l'évangile selon Jean chapitre 16 verset 5 à 15. Tutubala mudina dia Kristo kadika tataka njinya kuji wakuntuma kakwena umwe wenu uji ukonkane uyaye kujikunyi bwalu bwa nakunwambila malwa michuma yenu idimiule tentene kanyinga nyinga kaji ndinwambila bulelelene meme muyembimpe byenu bingikala chinya musambi ke naulwa kunuji kadi binaya nenu tumine ye falwa ye na tuishe bapa buloba bwa bubi ne bwa bwakane ne bwa jifila bwa bubi bwalu bwa bobo kabena bangi tabusha bwakane bwalu bwa meme njinya kujitatu kanwena nuntangila kabiji bwa jifila bwalu bwa mukokeshi wa bulobebu wa kumana kufila nchijine malu makwabo abungi akunwambila kadi nwenu kanwena bamanyemwa kwatwala katataka kadi valwa nyuma wabulelela yeye nanu lombole mumalu malelela onso bwa yeye kena ujambila kadi nambe anu malu umvoye ne anu ambile malu alwalwa nantumbishe mem bwalu bwa ne angate malu anyi nanu ambilewu malu onso atatu ng'anyi ebu mbwalu bunakwa mbilane yeye na angate malu anyi nanu ambilewu malu onso atatu malu anyi
Balugai na kunwambile ne yeye na ngate malu anyi na nwambile wu. Nyuma nzambi na tujungulu ile mudini ja Kristo. Amen. Nyongo netu imbe kabidi musambu ujinomba lukamane makumwanda mukulu ne sambom. Lukama ne makumwanda mukulu ne sambombo. Versi jamu ibidi nongo nyatuye mumukanda mukumvu kwa diyi janzambi. J'ai l'assurance de mon salut. Yesu diku Yesu wany. Bana banzambi twakumva kubala kwa mukanda wa nzambi. Chakumpala chindi musukwanji kuleji bwane didye tujalelu tokujanga tumubulongolo jibwa ekelezi yankwamene mukanda wetu walelu mwanga tumubulongolo jibwa ekelezi bujubikila ni calendrier liturgique bwalu lelo bulabu bujima ngituku didi benakiliso batendelela bwalu bwa busatu bonsantu bwalu bwa tatu mwana ne nyuma mwimpa mwidibena français babigila bwane la trinité lumingu lwa busatu bonsantu anyi basatu mu nzambi umwe bobu mwe bwa basatu bansantu kedi ije tumene dituji naji lelwewu dituji ni bwa kuibanyana kumvo mushindu di nyuma utulombola bana betu tudi bamanyi bimpe bwase bwalu bwa bobu mwe bwa basatu bansantu bwa kutafulula benankilisto mubisumbu bakwa bune busatu bonsantu kabwenaku bakwa bune budiku nongoswa adianu matapuluka amajingulula abantu bakwa bune twetu kibadini nyuma abakabene ni nyuma okutuleja kadine tumvo mumuganda wa nzambi
kubumbo kumonene Kristo ngayende ujuwamba chini pa bwalwebu. Bwalu tutambe ne basatu bansantu bikala munzambi umwe. Bwalu muditabuja tuditambe bwase zambi udiku bumufuki. Yesu di zambi bumusungi di mulobu mwana umubidi wa buntu. Nyuma udumikala musambi kakadi mwakula bukilisto mushalo mwikala mwishi mwajulu nediba. Le message d'aujourd'hui porte sur la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bana betu bwalu bwa kumpala bunji musu kwanji kwamba mbwa ditapuluka ja ekelezia nubwa bwalu bwa bobu mwe bwa basatu bansantu. Ekelezi wa Yesu Kristo katataka wakatapuluka mubisumbu anubwa kujingulula bwalu bwa basatu bansantu ani budiba bigilene la Trinité. Kumpala kwa gwanji kumvu mushindu uji Yesu uji wamba mumukande bileje bwani yeye nkayende mwa kutushungulila malwa yeye mwa kutubulwila o kadimisami kwa bwatu etu bantu bimweneke bwane bakwa bunu nyuma uju tuleshe nungutu etukibadi nyuma mulelele nungatu enatu ya kulonda bwa maisha abantu anyi mushindu uji nyuma ulombola bantu tulukame ni bikolo popa mwe kalu mwene bujimina asunguli lupele ni mponde kipani ngamba ne bobo mwebwa basatu bansantu mene nchinis buduame ne l'unité divine. Bobo mwebwa basatu bansantu mene nchini bana betu tumana mujilonge shidinene didi tutubigila bwane théologie systématique. Baldi edi nga kumvo misango ya bungi na shimbikondo kunyima bantu bajibumvu dija théologie di chena bajibumvu mumushindu kaito théologie mbanga tajina ne ji janzambi bateka mwabumwe mujiwa wiki theos zambi nungutulu kwamba logos jiyi tuwamene jiyi janzambi adibamene muntu muye mukalasa ka jiyi janzambi ka kuyile jiyi janzambi muntu muye mudiba bikebena français ne wakuye mu théologie theos nzambi logos jiyi tuwamene jiyi janzambi wakuyila bwalu bwanzambi Waltutumana muishu mukalenga wetu Yesu Kristo nkayende wakadini bayidi ngwar bantu bajibalonda buishi kampand ani malonga kampand bayidi ba Kristo kwenda inabo bijumu bisatu yeye muishi mulelele mulonga shimene Diwamene professeur par excellence Yesu Kristo mukalenga wetu nungu mujilonga shidine ne bajiba tuisha ne bobo mwebwa basatu bansantu bujimunzambi umwe dikonge jedivane bujimene muchinyi bujimunzambi umwe mujibulula mubantu basatu ba mubiji umwe bukole bumwe bwachendelelo tubigile tatu mwana ne nyuma mwimpe
tulitu mwana batuambile mwabe mwana tatu ni nyuma mwimpe mumukanda wayone wakumujilu chapter 5 badi bamba chini yone wakumujilu chapter 5 verse mwanda muteketeni mwanda mukulu badi bamba ne nyuma mwimpe nguji umanyisha bwalu bwa nyuma ujibulelele basatu bajiku badi bamanyisha nyuma ne mai ne mashi basatu aba badi bamanyisha bwalu bumwe tatu mwana ne nyuma mwimpe tatu kena mulela kujimuntu ne kena ufuma kujimuntu mwana ujimulela chendelele kujitatu mwana ujimulele chendelele kujitatu mumukanda wayone badi bamba chinis mukanda wayone badi bamba mu chapter wende wakumujilu badi bamba ne verse 19 badi bamba chini mu verse 19 badi bamba ne jijaka kujumuka muntu jakwikala munkachi mwetu chitufa jaka jijule tente ne ngasa ne bulelela twakumona butumbi bwanji bwakajibu bwa mwana umwefele ujumulela kujitatu wanji jingu ni mwanda mugulubalo kwamba ne kakwena muntu wakwanze kutangila nzambi mwana umwefele mulela ujimu chaji cha tatu yeye wakamwamba nungi mutu jitwamba bwalu bwa busatu bonsantu twamba ne budi tatu mwana ne nyuma mwimpe tatu kena mulela kuji muntu ne kena ufuma kuji muntu mwana ujumulele chendelele kujitatu nyuma mwimbe ujufuma chendelele kudi tatu ne kujumwana muyone chapter 15 lumulwimbi lwa yona chapter 15 verse 27 ujuwamba chini kajivalwa musambi unanu tumina nyuma wabulelele mene wafuma kujitatu yeye na ng'ambe nungu mukwamba bwalo baji Yesu wamba bwane bwalo bonso juwamba mutatu wamba ne nyuma wakujitatu nungu bwalo buji bumwene kubwane Yesu jubulwila bayiji bandi malu akajibo kabayi bamanye bwalu na shonu mwana faji wambila bayiji ne michima yenu kayibungami njinya kwa tatu wenu nungu kujinzambi tatu jiba Yesu juwa kule mwikala mwishu mwajulu ni jiba njinya kwa tatu wenu nungu njinga nshukubala bwa kumfu bimba mungambi bwalu bwa mumfalansa bijibilu kumvuika bimpa be mujilonga shijinene jitu jitwamba ja théologie systématique badibamba ne dans l'unité divine il est trois personnes d'une seule et même substance, puissance et éternité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mubobu mwabwabu bunsantu, ujumwikala umwe mubantu basatu. Mubobu mwabwa basatu bansantu, ke bantu batuji tutendelele ke chituji tujadika
mushindu ujinzambi ne mushindu wa bunzambi bwa Kristo mene ke mujidita bujijetu janzambi umwefele kadi mu France bidi balokwamba bimba bidi bambane dans l'unité divine les trois personnes d'une seule et même substance puissance éternité Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est engendré par personne et ne possède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Bumutu agwambane. Zambi umwefele mbobu mubwaba satu bansantu aba. Badibika la muntu umwe. Zambi kena mule jibo kudi muntu. Kadi mwana ujufuma kudi tatu. Ne nyuma ufuma kudi tatu ne kudi mwana. La Trinité, c'est le dogme qui affirme essentiellement la nature de Dieu et la nature divine du Christ tout en sauvegardant la foi au Dieu unique. Bobu mwe bwabasatu bansantu ke bantu batuji tutendelela menes. Bwalimisangu yotu tutendelela nzambi. Tutendelele Yesu Kristo tutendelele nyuma mwimpe tulomba nyuma tulombole nyuma wakuditatu. Nungu tulikumva mpindie mupostolo Paul uju ambebishi. Mupostolo Paul uju te kabasatu bansantu mumulongu umwe. Mupostolo Paul uju te kabasatu bansantu mumulongu umwe. Fato atangila mumukando wa Kolento mwibiji. Mumukando wa Kolento mwibiji. Chapter 13. Versa 13 Paul juamba chi. Paul juamba ne bansantu bonso bajiba nutumina moyo. Hafu mbajuwele bena Kolento moyo. Nungu ulogwamba ne. Ngasa wa mukalenga Yesu Kristo. Ne jinanga janzambi. Ne bobu mwene nyuma mwimpe bikale ne bonsu bwenu. Paul ujua ngata bonsu basatu bateka muntu umwe. Ngasa wa mukalenga wetu Yesu Kristo. Ulugule jinanga janzambi buja tatu nzambi wakatambu kusoba hapa bulobo. Wakabapa mwana njumwe fele. Nubashi shujulu ne bobu mubwa nyuma mwimpe bwalu bwa boba jimu bobu nyuma mwimpe. Ujingila bantu malwa. Tulogu umbuga kabiji. Pato ay mumugando wa Matayo. Tulitumana mushindu uji Yesu tubulu ila malu. Mumugando wa Matayo. Yesu ujuamba chinganyi. Chapter mangu miabidi no mwanda mukulu. Verse wendu wajikumini chitema. Yesu wambane. Bwalu bwa meme njine buko keshebu. Yaibienu nuvije babisamba bionso bayidi nubabatiza mujina ja tatu. Ne ja mwana. Ne muja nyuma mwimpe. Nungu Yesu vajiwenzi nungu ujuleje mushindu wakaji bantu ni bwa kubatijibwa mujina ja tatu mujina ja mwana mwini wakalu mubidi wa buntu Yesu Kristo tatu bumufuki wa bionso bidi mwishi mwajulu ne jiba nyuma mwikala bumusambi faji Yesu ambane mbimpe bwa memenyi. Mushindu wajibatiza uji Yesu uleje ne mushindu ujibo batuleje muyona jikumini nayi. Yona jikumini nayi ujuambe biende bishis. Yona jikumini nayi.
ujuamba chi mushinu jiba tama muyona jikumini na verse jikumini sambom bajiba ambane ye nendombe au Yesu jwamba nendombe tatu yeye nanufe musambi mkwabo Yesu jwambila bayidi malwa mwikala mushijini bayidi banji mwishu mwajulu ni buloba nendombe kujitatu yeye nanufe musambi mkwabo yikala nenu chendelele nyuma wabulelele mene ujibapa buloba kabayi bamanye mwakwangata bwabobo kabena bamumona kabena bamumanye nwenu nuji bamumanye bwa yeye utu wikala nenu neikale munda mwenu nendombe kujitatu kibidi bituleje bwane busatu bonsantu bwikala munzambi umwe kadi mubikondo bishilanga na benza mujimu muntu ni mujimu wandi tatu mwenza mujimu buwa mufuki wa buloba ne bintu byonso bikalanga namu nungu Yesu wa kulwa mumubiji mwikala nzambi mulo mumubiji wa buntu nungu ujuvingana nyuma ujulobo musambi ujuma kwikaletu chena nushia patufu nyuma wa kujitatu nendombe kujitatu fato atangile mujilomba ja Yesu Kristo jijuba bigila bwane priere pastorale jibe jijuwe ulombela bayiji banju juwamba ne tatu njimba lombela bwabobu bikala bamwe bumutu akadineba kuchibangi ndilu chabufuki pano atangele milombu ya Yesu ayi bwa bantu bapa buloba bamine wewakantu nungu kimushindu ututu bigila mu Fransa mene revele Yesu ngendo ujubulu la bwalu bwa tatu ni mwana ni nyuma mwimpe bwa mwena ko bwane fajuambila bayiji mpindi usi busatu bonsantu tatu mwana ni nyuma mwimpe bana betu patwaye muyona uji utuyisha bwase Yesu mukutuvisha bana ba tatu wanji bwalu jambene nyi aye kwa tatu ni kwa tatu wenu jibidi Yesu tuvisha bubana ba tatu wanji nzambi mene yeye ujutu bulwila malu atu akajikatu ibamanye bwalu busokoka bwa tatu nzambi wakuamba mene bwalu epo fajiba mwakonga kujibayidi ne tuyishi byetu sumwaka jiyona uyisha bayidi banji mwakulomba ni kutendelela jiba utendele tatu wetu jumujulu nunema kejini jebe nungu Yesu ujutu leshe bwane kuntu kwaka kujitatu yeye mwikala bulobo mwikala mwana wakapingana kwa tatu kibwanyuma musambi yeye kulo tujitwakula bwa bobu mwe munyuma umwe bwalu bwa Yesu wakamba ne mutu mwakwamba simtubalana ni meya fato atangile bimpe Yesu Kristo jumulo kutubulu ila malu atu vutetu katuyi bamanye Yesu Kristo uju tubulu ila malu uju amba chini uju mwana Yesu mumugando wa yonemu uju anju kwamba bwase binga ya mbimpe bienu binga ya mbimpe bini kala meme chene muye kabiene bimpe kunuji mbimpe bwa memenye bwa musambi alwe tulimo okutangila mu mukando wa Yona chapter 19 verse 17 mbu Yesu juwamba chini nendombe tatu yeye nanu nupe musambi mukwabu yikale nenu chendelele
muji 15 verse 27 ujuambane kadipa alo musambi unanu tumina nyuma wabulelele mene wafuma kuditatu yeye na ng'ambe tuya imuyona 17 verse 15 ujuamba chini malu onso atatu ng'anyi ebu mbwalu buna kwambilane yeye na ng'ambe malu anyi na nwambilewu bwalu malu onso akuditatu malu a Yesu Kristo twamene zambi umwepele wenze mujimu mubikondo bishilashilangane kwenze mujimu muchikondo cha bufuki kwenze mujimu muchikondo cha mwana bumusungi jipashishe ujulo bumusambi wetu nungu bwatwetu kushikishe jiyedi ng'amba muchikosu bwa bajikaba yubumva nane bajumwa kumva biabusi. Le départ de Jésus est avantageux pour ses disciples. Jija Kristo ja Yesu ja kadijimpe bwabayiji banji. Puisqu'ils reçoivent l'esprit de vérité, mbwabobo bamona mwakufe tabu nyuma wabulelela. Celui-ci réfutera les fausses accusations et unumbushe mabanda wonso les fausses accusations du monde contre Christ. Mabanda wonso akadi babanda Kristo et ses disciples ne bayiji banji. Il mettra en lumière le péché, c'est-à-dire l'aveuglement international du monde qui refuse de croire en Christ. Nungunyumewu na teke patoke bubi bwa bantu na baleje bubi bwa buloba bwa bujibamba ne l'aveuglement international bubi bwa bantu buloba bujima badi babenga bwa kuita buja Kristo. La mort de Jésus sur la croix rend évidente sa complète obéissance. Luflu wa Yesu kumuchumucha makane lujulu tuleje patoke kutumikila kwandi à la volonté de Dieu kutumikila kwandi mujiso dia nzambi mukandi wa nzambi jwa ambane wakatumikila kutumikila tone kumuchumucha makane. La résurrection démontrera l'approbation du Père et la défaite de l'esprit du monde. Dibiga dia Yesu kubafwe dileja mbinje diso dia nzambi ne bwakufuisha bafa buloba bundu. Nungu nyuma na tulombo le mubulele le mene bwimbe. L'esprit conduira ainsi à la pleine vérité. Bumutu akwambe jiji anzambi jakulukutuji. Mbwa muntu ni muntu mutu akubalemu. Na jilumbulwile munda mwamuchima wanji. Mbwa busatu bunsantu ebu mene bujikwanyi. Basatu bansantu bajiku. Basatu mbantu. Bwalu bwa nzambi mutu jikatu ituma nomkadikene mumubiji wa abuntu. Zambi bumufuki. Bwalu muvalansa bajibamba ne celui anyi ile. Yeye ya ungwamba ni muntu. Nunguji yeji lolu kutuji. Mbwa tutangile muntu ni muntu mutu wakubulu la malu aji Yesu mutu bulu ile. Inya ya kwa tatu. Bwalu meme bini kala chenu muye kambimpe bienu. Mbimpe pangayi bwane nyuma alokunuji. Nungu tutuma na mujiba tuleje bwane nzambi wakwenza mujimu mubitu pebishilanga ne bisa tukajie mwikala nzambi umwe kuchubangi mwikala bumufuki wakulo mumubidi wa buntu bwalu pakaji ukungula muchipele
bene iselela bava ka bejile ba mina tukatwena basuka bejikumona nzambi webe yikale we uye ukwambile malu ulokutuambile nungu wakulo mumbiji wa buntu bwa bantu akuje netu kunwa netu nungu mumbiji wa buntu kwangata idina ne Yesu Kristo pashiye nzambi umwa wakuluku banda mujulusu wakuya nungu ujupinga na mumubiji wa nyuma utujikatu itumwana ni mesu bwatu etu tubanga mujimu bwalu katwena mwakwenza mujimu katwinanji nyuma waku jitatu jiyeji jitukoleshi jitusankishi kiboluka nyuma yungu tulombolo utujitulombo butuku ni munyi nyuma ujulombola bana ba mwene kongo nyuma ujulombola bantu bonse bajibita buji Yesu Kristo bamukalenge ni musungi wabo nungu bantu bonse basatwaba kibatu jitutendelela kikutendelela kwetu kulelela kwa nzambi umwepele mufuku wajulu ni wabuloba kadikuloyi mumishindu isatu bwa bantu ba manye bwimpa bwandi mumushindu wa kumujilu yeye bumufuki kibadi bantu ba kakwena muntu jumanye kayini mbangilu kabena bamanye bwana katumule jibo kujumuntu kadi wakulo mbiji wa buntu bukilisto mene kule jibo kujumukaji kadi uchuva kama mamena bwalu bwa wakajinzambi nungu bashishe wakulu kupingana wakututumina nyuma mpinje umusambi bwa ikala mulombo wetu mubikondo byonse diye jitukwachisha mujine ja Kristo mukalenge wetu amen tulomba inzambi twasikijile tatu bwalu bwa ujutu yisha bwalu bwa basatu bansantu ujumikala nzambi umwepele wakulumu waku enzo mujumu wa bufuki fashishe wakulumu mbiji wa buntu mu Yesu Kristo nungu wakupiyana bumusambi munyuma mwimpe kadi bonsu bikala nzambi twasikijile tatu bwalu bwa ukutuyishi malwa utuvuluishi nyuma webe atulam atuishi nang atubulile maluma kwa atujika tuibamanyi tutulombele bana banshini bantu banunu bakaje bamulufuile tulombele masala yetu ajikwesete tulombela nkalengo wajitunga umulamane bamunzu mwana tulombela basungula betu badepite bwalu bobo mbaji balombolo jitunga mukwele kwa mikenji ngu ubapalunga nyine menji nimbula matedi wetu kabiji mnyampalo wa kumujilu tutubikile premier ministre mene Samuel Konde ne baji wenza nabo mujimu ba mnyampalo nende nzambi wetu ikala nzambi wapo tutulombele bulobo bujime tulombele bambi ba nzambi badi bamba ji nungu ikala nzambi wapo tatu ne beno Kongo mya byonsi di batanga laka munzu buyapo badi bajila ubasamba wikala nzambi wapo tokumuna kwambu bwa bana banshi bantu banunu bakaji bamulufuile ne badi basama mumpitaji amba jijeba twasikijila bwaba baji bafuisha nzambi wetu tangila munzubu yetu abaji bafuisha baji bakweke shibinsonji wewe ubasamba munyuma mwimpa itabuja jibena shidi yetu tatu nzambi wetu katataka kujia ujumanyi mwakunu lama bwanwenu kanulenduki bwanwenu kuyimana kumpala kwa butumbi bwandini disanga dinene kanu yichilemu kujinzambi umwepele musumiji wetu bwa Yesu Kristo mukalenge wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonso ne katataka ne chendelele amen yepa wetu anulame anusankishe yepa wetu anulame anusankishe yepa wetu anulame anusankishe yepa wetu anulame anusankishe yepa
wetu anolamana sana. Chenane kwa kunyemena anakupiga wewe yepo wajibwedani yepo wa mabuani zambi kuikuleto o zambi kumteketo iweja Kinasha udine mukusami ne mukula mimwipe balwa maluma kole onzambi zambi kuikuleto onzambi zambi kumlekedito igweja